I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu otvaramo još 5 paketića sličica. I ljudi, da ne dužimo, ajde da krenemo od prvog paketića. Opa, već ima zlatna. Ok, imamo Mbembu. Imamo Vargasa, Nerva i Reyesa. Opa, evo ga Nemanja Matić, Pellegrini i Cristante. Dresovi Real Madrida, odlično. Petri Aki, oče je retko. Idemo na drugi paketić. Da vidimo šta će biti. Imamo Lukasa Alarija i Alidou. Imamo dresove Tottenhema. Onda imamo Quintera i Simona. I Donnarumma i Navas, to su duplikati. Cristiano Ronaldo! Upo je Ronaldo i Anthony. Da, dobili smo Ronalda, neverovatno. Znači, druga kesica, Cristiano Ronaldo. Evo i mali brat, ne veruje. Idemo na treću kesicu. Da vidimo šta će biti u trećoj. Klub Identity, ili vam ga po čemu je klub poznat, Eintracht. Onda imamo, ajde da ste moje sličice da se vidi koliko to. Imamo Kotarskog i Živkovića, Srbin i Hrvat. Zajedno, mislim, nemam ništa protiv, ali kao u sličicu. Onda imamo Kamavinga i Ceballos. I ovo su dresovi od Paoka. A ovo je Jutgla i Larin. Ostala su još dva paketića. I da, bacite like i subscribe. Hvala vam na podrški na videu gdje prelistavamo album. Znači, tamo smo dobili preko 1000 pregleda. Hvala vam puno. Lucas Hernandez i Mazraoui. Onda imamo Mejera i Mehela. Šta je ovo? Ovo je Palmeiras i Al Ahly. I ovo je Bruno, kako se zove? Bruno Costa, Stefan Eustakio. Douglas Augusto. I zadnji paketić za danas ljudi, da vidimo šta ćemo dobiti. Da vidimo. Zadnji paketić, Pinola i Alejandro. Alonso Davies i De Ligt. Jimenez i Molina. Opa, Benacer, De Ketelare i Tonali. I šta je ovo? Francuska 2019. Svetsko prvenstvo ženske i Kanada 2015. Eto ljudi, vidjeli ste, ali glavna stvar današnjeg klipa, Cristiano Ronaldo je dobit u sličicama, stvarno za ne poverovat. I ljudi, bacite sad brzo jedan like i subscribe za Cristiana Ronalda. Jednog, mislim, po meni najboljeg igrača na planeti. Ja se ljudi nadam da ste vi uživali u ovome videu. Ako jeste, obavezno bacite like i subscribe. A mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!